In die nuus vanaand, die spesiale ondersoekeenheid identifiseer 3 groot syndikaate wat dalk betrokke was by tenderbedrog van miljarde rande by Tembisa Hospitaal. Inwoners van die Tshwane Metro is woedend oor 'n nuwe sogenaamde skoonmaakheffing wat ten doel het om die stad skoon te hou. En 'n groep motorfietsryers met amputasies durf die lang pad aan om fondse in te samel om ander van kunsledemate te voorsien. Goeienaand en baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die omvang van die korrupsie by die Tembisa Hospitaal aan die Oosrand het skokkende afmetings aangeneem. 'n Tussentydse verslag van die spesiale ondersoekeenheid of SOE toon dat korrupsie by die hospitaal minstens 2 miljard rand beloop. Luidens die verslag sluit die bedrag 13 miljoen rand in aan 3 maatskappye wat verbind word met misdaadsyndikaate en die omstrede sakeman Vusimusi Cat Matlala. Die ondersoek is gelas na onthullings deur die fluitjieblaser Babita Dekoran wat in 2021 doodgeskiet is. 3 major syndicates that have appropriated about 2 billion meant for the healthcare at the Tembisa Hospital. An analysis of about 2,207 procurement bundles have revealed serious maladministration and procurement fraud. Key officials from the Department of Health in Gauteng and the Tembisa Hospital are accused of benefiting from corrupt payments. Verskeie metodes is gebruik om die geld te verduister, volgens die ondersoekeenheid. Money laundering, fraud through fronting and the use of false supply chain management documents. The investigation currently involves 207 service providers who traded with the Tembisa Hospital under 4,501 purchase orders. Each purchase order, the evidence has revealed, is linked to a purported 3-code procurement process, purportedly involving 3 competitive bidders. Luidens die verslag is een van die 3 syndikaate gekoppel aan die sakeman Hangwane Morgan Maumela, aangetroude familie van president Cyril Ramaphosa uit 'n vorige huwelik. 3 maatskappye van die omstrede sakeman Vusimusi Cat Matlala, na bewering gekoppel aan Maumela, is kontrakte ter waarde van 13 miljoen rand toegeken. The SIU is reviewing 1,728 bundles worth 816 million related to the Maumela syndicate and has completed to date 924 analyses, uncovering significant irregularities. Volgens die spesiale ondersoekeenheid beloop Maumela se bates ongeveer 520 miljoen rand. Die eenheid het saamgewerk met die batebeslagleggingseenheid van die nasionale vervolgingsgesag en die identifisering van die bates wat luukse eiendomme en motors insluit. Een van die eiendomme in Bantry Bay in Kaapstad is na bewering 75 miljoen rand werd. Die luukse voertuie sluit 4 Lamborghinis en 'n Bentley in. Die SOE wil hê dat daar beslag gelê moet word op bates van die Mazibuko syndikaat, gekoppel aan Rudolf Mazibuko. Die bates word geraam op bykans 284 miljoen rand. Die 3de syndikaat staan bekend as Syndikaat X. Die bates van die syndikaat oorskry na raming 596 miljoen rand. Die betrokkenheid van 'n reeks kleiner syndikaate word ook vermoed. Die totaal van onregmatige betalings aan beamptes of werknemers van die Gautengse Gesondheidsdepartement oorskry 122 miljoen rand. Die werknemers wissel van beginners tot bestuursvlak. The SIU has identified at least 15 current and former officials involved in activities such as corruption, money laundering, collusion, bid rigging, with improperly appointed service providers at Tembisa Hospital. These individuals abused their positions throughout the procurement process to benefit the service providers and enrich themselves.
Die korrupsie beloop tans 2,04 miljard rand, maar die syfer word deurgaans aangepas soos die ondersoek vorder. Die hoof van misdaadintelligensie, luitenant-generaal Dumisani Khumalo, het skokkende besonderhede onthul oor die bedrywighede van die sogenaamde Groot 5 misdaadkartel en sy beweerde bande met polisielede en politici. Khumalo het in sy getuienis voor die Matlanga-kommissie die syndikaat as 'n gesofistikeerde netwerk beskryf, wat nie net die politieke sfeer binnengedring het nie, maar ook betrokke is by onder meer dwelmsmokkelary en kontrakmoorde. Vermeende lede sluit die omstrede sakemanne Vusimusi Katmatlala en Katiso Molefe in, wat albei verhoor afwagtend op klagtes van onderskeidelik poging tot moord en moord is. Khumalo was die 50 getuie wat voor die Matlanga-kommissie verskyn het. Sy getuienis het verdere plofbare beweringe gemaak oor die betrokkenheid van die sogenaamde Groot 5 kartel by misdadige bedrywighede wat strek van tenderbedrog en dwelmsmokkelary tot afpersing en kontrakmoorde. Khumalo het getuig dat die groep hulle self diep in die politieke en die hele strafregtelike stelsel ingegrawe het. By securing allies amongst the key judicial and law enforcement officials, as well as political figures at various levels, but most importantly at very high levels, so as the cartel can remain able to manipulate the investigations, suppress evidence, obstruct legal proceedings that threatens their activities. Die misdaadintelligensiebaas het ook meer besonderhede verskaf oor beweerde WhatsApp-boodskappe tussen onder andere Matlala, die sakeman Brown Mkgotsi en sekere polisielede en politici. Die polisieminister Senzo Mchunu, wat op spesiale verlof geplaas is, word by die twee betrek. A preview of the picture that will be confirmed by the WhatsApp chats, starting with 8.6.1. Mr. Matlala or one of his employees makes payments to Mr. Mkgotsi directly, sometimes for expenses related to the African National Congress events, and in particular for the benefit of delegates of such event who are apparently linked to the Minister Mchunu through the Chief of Staff, Mr. Nkabinde, in the office of the Minister. Khumalo sê hy glo dat Mchunu se besluit om die taakspan te ontbind, wat politieke moorde in KwaZulu-Natal ondersoek, gedryf was deur die kartel. Hy het aangedui dat hy aansoek gaan doen om van sy getuienis agter geslote deure te lewer, om van sy eenheid se ondersoeke en informante te beskerm. Khumalo sal môre sy getuienis voortsit. 'n Helikopter en 75 brandbestryders is in die Tafelberg Nasionale Park bo Kamsbaai ontplooi om 'n brand te blus wat in die gebied woed. Verskeie stamproetes is gesluit as 'n voorsorgmaatreël. Die brandbestrydingsspanne sal oornag op die toneel bly. Die brand wat op die berghange nie ver van wonings in Kamsbaai woed, word deur 'n sterk wind aangeblaas. Grondspanne het tot laat vanmiddag alleen gespook om die brand onder beheer te probeer bring, totdat die helikopter van George na die gebied ontplooi is. Dit is nog nie bekend hoe die brand ontstaan het nie, of hoeveel skade tot dusver aan die plantegroei aangerig is nie. Die Afrikaanse nuus gaan net hierna voort, bly by ons. Welkom terug. Die Suid-Afrikaanse regering het 'n nuwe strategie geloods wat daarop gemik is om noodsaaklike dienste van metropolitaanse munisipaliteite te vernuwe. Die metrohandelsdienste hervorming bied 'n 445 miljard rand se prestasiegebaseerde aansporingstoelaag en is ontwerp om onderbelegging, swak bestuur en vervalle infrastruktuur in Suid-Afrikaanse stede te bekamp. Die nasionale tesourie sê die hervormings sal munisipaliteite onder meer help om dit in infrastruktuur te herbelê met die inkomste wat van dienste gegenereer word. Die inisiatief sal die sleuteluitdagings wat in metro's geïdentifiseer word, soos swak verantwoordbaarheid en bestuur
en 'n gebrek aan kundigheid om nutsdienste professioneel te bedryf aanspreek. Die tesourie sê onderbelegging het vervalle infrastruktuur tot gevolg gehad wat die generering van inkomste vir instandhouding en toekomstige beleggings teenwerk. The issue of water and electricity is not properly managed in municipalities. So we've targeted the big one for starters because they service a bigger community, that to help them restructure how those services are done. Die adjunkminister van Water en Sanitasie, David Maslobo, meen goeie bestuur bou geloofwaardigheid en verseker dat daar in die toekoms in infrastruktuur belê sal word. It will give the ability of confidence around institutional arrangement. There is going to be a ring-fence unit, proper organization them with people with skills, issues of institutional autonomy and budget. Uitvoerende burgemeesters van verskeie metro's het die hervormings verwelkom en is hoopvol dat dit dienslewering sal verbeter as ook die ekonomie help groei. In Tshwane, the business unit approach, it has helped us to deal with the fragmentation in service delivery. We have done what is required in terms of the turnaround strategies. Both the three entities have already approved, they were approved by council and have already been submitted. Cape Town is extremely supportive of the program. We completely agree with the outcomes. We think it's the right thing for South Africa, healthy for all of our cities. Die eerste fase van die strategie, wat spesifiek fokus op die hervormings in metro's, sal na verwagting in Junie 2026 ten volle geïmplementeer wees. Duisende Tshwane-inwoners is ontstoke oor 'n nuwe sogenaamde skoonmaakheffing wat volgens die metro ten doel het om die stad skoon te hou. In Augustus het die Noord-Gautengse Hooggeregshof gelas die heffing is ongrondwetlik. Die Tshwane Metro se egter hy gaan teen die hofuitspraak appeleer. Die DA in Tshwane eis dat die heffing onmiddellik geskraap word. Tshwane-inwoners sê hulle sit reeds met buitensporige munisipale rekeninge. Die DA in die metro sê die nuwe heffing buit inwoners uit. The city cleansing levy is intended for residents that don't use the city's weekly waste removal service. But now many residents, especially in complexes, people who live in townhouses, where the complex has a waste removal account with the city, the residents who live in these complexes now find they're being charged the R223 extra as a city cleansing levy. 'n Inwoner wat eiendom in Tshwane besit, wat verskeie rekeninge sedert Augustus gekry het, sê die metro is nie deursigtig en geloofwaardig nie. We, as property owners, get double billed. In the past, we were billed per bin in each of the complexes. Now, suddenly, we are charged that in addition to a city cleansing fee, which they call miscellaneous. Brink eis dat inwoners wat reeds die skoonmaakheffing betaal het, terugbetaal moet word. I think it can be resolved fairly quickly as follows. You look at the address where a complex is or where a property is, and you check, is there a waste removal account of the city connected to that address? And if there is, eliminate the city cleansing levy on all of the accounts related to that. Ondanks die hofuitspraak wat die heffings ongrondwetlik verklaar het, het die metro dit steeds ingestel. Die Tshwane Metro het nie gereageer op aantuigings dat die stad se finansiële status onbestendig is nie. Uitspraak in die saak teen die EFF-leier Julius Malema en sy voormalige leiwag Adrian Snyman sal na verwagting môre in die Landdroshof in Oos-London gelewer word. Landdros Twanet Olivier het as deel van die uitspraakverrigtinge getuienis wat voor die hof gelewer is opgesom. Malema staan tereg op die afvuur van 'n vuurwapen in die openbaar tydens die party se 5-jarige herdenkingsviering in Maditsane in 2018. Snyman staan tereg op die onwettige besit van 'n vuurwapen en ammunisie. Die burgerregte groep AfriForum het die saak voor die hof gebring. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8 uur vertoon het.
En ten slotte vanaand 'n groep motorfietsryers met amputasies het onlangs op 'n landwyse sending vertrek om mense met amputasies in verskillende dorpe te ontmoet. Hulle het ten bate van Wheels of Hope bewustheid probeer skep aan fondse vir kunstledemate ingesamel. Een van die motorfietsryers is Rose Fourie van Gqeberha. Sy het die reis ten bate van die 5-jarige Libogo Handile van Motherwell aangepak. Die 5-jarige Libongo is gebore met onderontwikkelde bene wat beide onder die knie geamputeer moes word toe hy net 1 jaar oud was. Alhoewel hy met moed en vasberadenheid beweeg, is daar talle beperkings en uitdagings waarvoor hy elke dag te staan kom. The doctors didn't see him that he was breached. We see it when we were having emergency section, so they see that he have disabled hand and disabled legs. Libongo se storie het een van Wheels of Hope se sendings geword. Rose Fourie, wat 6 jaar gelede haar eie been in 'n motorfietsongeluk verloor het, sê haar besering het haar 'n nuwe doel gegee toe haar dokter haar aan die 5-jarige voorgestel het. Sy is een van 'n groep motorfietsryers met amputasies wat onlangs in die pad geval het om bewustheid te kweek oor mense wat met amputasies lewe. Little Libongo is 5 years old. I want him to live a normal life as possible. He shouldn't be in his wheelchair. He should be running around with his friends, kicking ball and playing like a normal little 5-year-old. Die landwyse sending is die breinkind van Bushi McKelvey, 'n dubbel geamputeerde wat sê Wheels of Hope is meer as net 'n bewusmakingsveldtog. Right around the whole of South Africa and meeting with amputees and seeing where we can help them and assist them. We get in conjunction with prosthetic prosthetists who actually make the legs. So the labour involved is also intensive. So if we can get the labour sponsored and we can get the collections that we do and all the funding that we do, we can put that into the equipment. Vir klein Libongo dra die rit die belofte van hoop. Wheels of Hope sal volgende in KwaZulu-Natal stop. En dis dan al vir vanaand. Ons is môre aan terug met nog nuus in Afrikaans. Dankie vir die saamkyk. Mooi bly tot dan. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aanbetref, wolklose toestande kom voor in Noord-Kaap met enkel tot wyd verspreide buie wat voorkom kom in noordoostelike dele. 'n Fris wind kan ook verwag word langs die kus asook in die binneland. 80% kans van reën kan ook verwag in KwaZulu-Natal, Mpumalanga, distrik tot in Limpopo, asook in die Oos-Vrystaat en dele van die Oos-Kaap. Kom ons kyk na môre se reënval en wind. Oggendmiskolle kan ook voor aan grensende binneland van die Oos-Kaap, streek tot in KwaZulu-Natal, Mpumalanga, asook in Limpopo, so wees asseblief versigtig. 60% kans van reën kan ook verwag word langs aan die kus en aan grensende binneland van KwaZulu-Natal. Daar is verskeie weerwaker uitgereik vir die Suid-Afrikaanse weerdiens. Vir vannag kom swaar reën asook hewige donderbuie voor in KwaZulu-Natal, Mpumalanga, KwaZulu-Natal, Gauteng, asook in die Oos-Vrystaat en dit gaan gepaard met kitsvloede. Die weerwag vir môre, swaar reën wat voor kan kom in die noordelike dele van Limpopo, asook die toestand is gunstig vir die ontstaan van weggelveelbrande en dit kom grootliks vir die Noord-Kaap asook in die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng, 'n bewolkte dag kan verwag word, anders dit koel. Pretoria se maksimum daar is 22 grade, Johannesburg en Springs se maksimum is 20. In Limpopo, wyd verspreide buie kan voorkom, anders dit koel. Messina te minimum van 16 en 'n maks van 23. Burgersfort se maksimum daar is 20 grade. In Mpumalanga, wyd verspreide buie kan voorkom en dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Stanford het 'n minimum van 11 en 'n maks van 17. Skukuza se maksimum is 21 grade. In KwaZulu-Natal 'n koel dag kom voor. Pietermaritzburg se minimum daar is 9 met 'n maks van 16. In die Oos-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande. Anders is dit koel tot warm. Gravering net in Willowmore 'n maks van 27. Oos-London se minimum is 15 met 'n maks van 21. In die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk, anders koel tot warm. Vredendal se maksimum is 39, George se minimum is 10
met 'n maks van 25. In die Noord-Kaap gedeeltelik bewolkte toestande kom voor in die westelike dele van hierdie provinsie, anders koel tot warm. Appington se minimum is 16 met 'n maks van 29. In die Vrystaat gedeeltelik bewolkte toestande, anders koel tot warm. Botawil se minimum daar is 12 met 'n maks van 26. Frankfurt het 'n minimum van 9 en 'n maks van 18. Dan laastens Noordwes gedeeltelik bewolkte toestande tot bewolkte toestande kom voor, anders het warm. Vryburg en Tagung het 'n maksimum van 28 eerder. Tosca se maksimum is 30. Dis en al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.